Nindi chiarunga mathaa imwe chiakurukana ndaika ijirindene ya Meru TV rukiriro na ruo rwa tariki 11 mweri-ini jwa mbere mwaka-ini jwa 2022 ni wegiro bwakwa ukurara bwega bitikiria kunekeria nteto ya tukuthuranirite mithene yetu ya nteto rukiri rwa kaunti ya Tharaka Nithi ni inainitwe bukatha nyuma ya gikuo kia musiasa na mubiachara urigweta mututigi Francis Kiambi Kierio na rietwa ringi Matanka. Mututigi aririkana gukwira nja kwawe Karen muciene munene jwa Nairobi kuri muthenya jwa icho. Mwandiki wetu wa nteto Mwirigi wa Charity na thuranirite rugono rwa mwanya rukonie muturire jwa mututigi. Maendeleo. Mimi naitwa Francis Kiambi Kierio Matanka. Ni mochia chauri gweta na intobiawe. Teongende ni mwana amodharaka mubiachara na muchiacha Francis Kiambi Kierio Matanka. Kuri mwakene jwangirie mwe magana kenda da mirongo mugwanja na ithato mugongo jwa Tharaka kumetora ria Nkarini chia Kariga gichigombunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi. Ekoroni bari ngerenke minya chia kanaga kaide nyuma ya ntomononi Priscilla Kierio kwe wankemera ya kaide karagetirwe Francis Kiambi Kierio na orianande wijikene Matanka. Mutana ojo muchiaro muchijo Silas Kierio Antokinganga na Priscilla Chiampo Kierio na korire tora ria Nkarini Tharaka akiatha gwakirira na nkwaga chia ontogima na ariko kinya kagita gagweta chukuru kuthoma na igwatere kanya chukuru ya Nkarini gichigombunge kia Tharaka na areta secondary chukuru ya Miathene Mirigo ya Gembe kaunti ya Meru na nkoroki haraitia nkathe gia kithomo na aria atonyere Nairobi University Rwangi rwa Kabete na arekirwa thombe kithomone kia urimi. Nchukuma injaga yona eroge koriro na kuri mwakene jwangiri na mugwanja mututigi Matanka na arongamire koromba gate gugatongeria bwa ubunge gichigombunge kia Tharaka no ende arekirwa kabari ni mburi mwiro rutugwa na laingo chiachiacha igakwira chiacha ni umwe na were waitho ari ambere ugatorera ro mututigi Matanka atikwe nkoro na kuri mwakene jwangiri 17 araithongora kairi kuruira gite kia useneta kaunti ya Tharaka Nithi na tikitia kiama kia maendeleo chap no ende kura irarega kung'ana arathangikua na arakarira mware mwenamo miangatene ya uriana ndine minister ukaria bwandene na wathani bwa matura Professor Kithure wa Kindiki uriani wa bachindanaga nawe kagitene kau. Hapa siku ya leo kuelezea Wakenya wote ya kwamba Kenya inaanza kubadilika na inabadilika kwa sababu tuko maendeleo chap. Utakawithire Matanka Kierio uria niwe mwene wa kampuni ya Patiala Distills Limited na uria ukwete ari na ukuru wa miaka 50 aremwa kumbana chia chene na chokere kiara gukwawe Karen muchine munene jwa Nairobi na areta na mbere na biachara chiawe amwana bo gote ukaritora atakirima kanoriria runguru wariuga. Kuri muthenya jwa igoro mathaine ja rukiri nteto chiombuka kaundu gukunika njota ya Kierio Matanka nyuma ya kuthara kwa miaka 50. Kulingana na riboti iria yandikithitwe gituone kia Borichi muchine munene jwa Nairobi irionania gikuo kia mututigi kiramenyekanire ni mwakuru wawe Mary Waigwa Muthoni na aria mututigi arama miorodi gakumbone kawe na akionekana kwamba gutaikaga kai. Riboti nkurukiri uga bariba na ntobangi bakwi ni barari kiarago kimwe bakiroma biega biande mbere ya mututigi kurega kwereanwa na nkatha yawe ari kurega ngamira mututigi kujukia mukobo jwa kamanja kambecha chiringi bilioni 2 ne ukonjorithia biachara ene chiawe. Mwakanandi tugitaruone kamanda wa Borichi muchine munene jwa Nairobi Adamson Bugei na kujirite gikuo kia mututigi na uchonko ni bwaka mwaga gikuo ki ni bwambirite kugitika. Gikuo kia Matanka ni ndingo nene kiri mugongo jwa Tharaka na Ameru na Kenya ngima na tongeria banene thirikari-ini bakionania kuringika bonene ario gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na minister Professor Kithure wa Kindiki. Nikiripotera nteto cia Meru TV
Diako adietoa ni Mwirigi wa Charite. Nabo atongeria na akari kaunti ya Tharaka Nithi nibetete na mbere kurita ntomeri cia kuboreria mucie na nto bauria waru jaira gite kia useneta kaunti eu ithurano bia mwaka jua 2017 moto tegi Kiambi Matanka. Amwe nabo ni ngavana Muthomi Njuki, CS Kithure Kindiki, mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu Gitonga Murugara na Sebastian Njagi Ndagara Waiguna arena Shionkuruki. Kumana nagiguge mo biashara weta kaunti ya Tharaka Nithi na ndeguru ya Kenya yonde noro kumantere cha Tharaka Francis Kiambi Kiriro Matanga ende atongoria na akari kuma kaunti ya Tharaka Nithi bevumirite gutariria githikiro kiao Kiambiria na akari kumantere cha Tharaka rombete kwithira baitariria bobo Kiambi Matanga na tutigire itokwigwa turingikite muno twi Tharaka muno ni nkuigwa inya kurira riu nkuigwa nkwari ou inkui inya metho itagajamba kuma nonto ni na kithikiro kinene muno. Kwa niaba ya Thaka cionthe cia bonda Tharaka mzima na Tharaka Nithi na Kenya mzima ara turi itokwigwa turingikite muno aswa kaji ba Tharaka nonto bagutigwa no mwa cietu mu biashara ri nkuma Francis Kiriro Matanka na mtu wantu tukwigwa twina kithikira muno ndeni ya Marimanti town nonto bagikuo gya Kiriro Matanka watu letere matomero nyuko twambiria kwende tukiona mbeca atwandiria kinyamunya wa nyamonge wangu cho twatwa kuguragirwa tukona kingotore nyo gontomeri kuma kiriba rora yombite kwithira kerekeru ngavana kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ntomeri no kiwa kaunti amana ndeguri ya Kenya bombite kwithira bagita muntu agitomi urara ari muntu agirerete na komba kwithira kireta manto mwanya ura kanya gake komba kwithira gakithuja mianke minge koyorua ntomeri watena gitomo minister wokaria bwandeni Professor Kithure Kindiki arugite Matanga komba kwithira gikira mukuni mamuririkane wira rombite kwithira kiruta na njira kwithirwa kirugori Rwanda bingi aganthiguruni ya Kenya kwandika magana manto kiri Rwanda ni bibia mana kumba kwithirwa gikira moyo anto magiri aganthiguruni ya Kenya amwe nogu ntongoria singite gisiasa kuma kaunti ya Tharaka Nithi bakiruta ntomeri ciao cha kuboreria ari ogwo mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara urarwagira gitekia mujumbe Sebastian Njagi Mwanga amwe na mujumbe wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu nkwegura gikuo kia murwagia ya Kiriro Matanga ya kinyera ndi sibitari andegwa kiambinga muno na igikuo kiringite Tharaka Nithi Kenya East Africa na ndeguru yonde Kiambi Kiriro Matanga ari mutongoria uri nkuma mutongoria utari thina mutongoria urendete antu bonde mutongoria urendete utedia muntu wonde kumumu nini mwanko mukura tenu baguzi mutongoria ari chumetie muno wetedia ari wena gitedia mugongo arona gantu akarena antu yanya kirake Matanga tiga ndeguru no katio mugongo wa Tharaka Nithi ona mwathani no kana mwathani wengo bange guturia ambuge pore ki family yake asore bake bonde Tharaka Nithi yonde tuge pole tuge monde manto matuhika kwenda kwanga ikwe na sababu katukaretwe yomeretie tukaretwe cool tutakwaria muno mwathani twekumeria na bantwara Matanga karara na dibwega ngaje muje bantwega na kiria kari bakithi na mbere kwereza kwega ba mototigi mwije nuntu iza national figure kana international lakini Matanga atare na thina na muntu ayukaia thimo ya kira muntu nonto kija kutheka bukirikana nwe bwatheka ta muntu akagoinda bwa kumbatana ta muntu akagoinda na mbikirite nya kiberini gyake twathi Mwanka Nairobi twathi twara mirigo na andirira ngarama ndachoka Marimanti ria mbere mutotigi uyu akimenyekana ta Francis Kiambi Kiriro indi nonto boruti wira bwaga kiongero rieto Matanga nonto bakwithira no gari mutharaka wa mbere kureta biashara Matanga Tharaka biashara ra bingi bambio mbete bathiete na mbere kwithira bakimuririkanira kagitani gaka wamera kireto ri mibomonya wangu cho uri mibomonya jo bugitwika kiguni kenene kiria kariba Tharaka into kira bathiete na mbere kwithira bakimuririkanira atwe Tharaka ituringikite muno na twiji watutethagia na mathugania tore vijana iwaturetere Matanga twamenya kurima Matanga na twamenyeka kwanda moyo wa ngucho tuteije moyo wa ngucho Matanga tumenya moyo wa ngucho na moyo wa ngucho ndajo andira na jwantethie muno jwangure ng'ombe na jwandire manto maingi muno uma yago chunintaga na antu ba Kenya Breweries ara kieni ni Kenya ngumi na ino itonie kinya thirikari akaunti ni athingatire manto ama na yomba waka center yao yani ya Munyoyo ndene mukothi mawandi ara ukwigwa kwena biashara mbega muno ndira marori makuma Kenya mzima bakeyagira Munyoyo agu 2014
na ayukire kirinde kinene muno kia Tharaka Nithi na akira Dubai abiachara baingi muno bara ayukirie na baira ruterwa Dubai na baingi bamberetie gukira nontu atabaira nara na bateyanirie na endere kubawatira njara na bomairi tukona kinya agent baingi muno bamunyoyo wanguso no wabachwerete thuru gukerukira kampuni nino ya Kenya Breweries na ikia tumitoto lako mweta kiambi Matanka nontu no aturetere Matanka kire biashara ino cha Matanga igitwika kiguni kinene kiria kariba Tharaka ikwithirwo na mbene ni Tharaka niombite kwithirwo ikiandikwa kampuni gino ndongorire chingi kirombo kuthingatire kinya riria mutotigi gutigira Mutharaka ti athi na mbere kwithirwo agithina na njira ya kuruta twanya tawira kiri barabari na mbesa tukona Matanka na tethetie antu baingi muno no kathi kinya kampuni ni ciake Nairobi Matanka ndikete ayuthi baingi muno Tharaka na itukuria murungu na tethie biachara eno yake tikamame nontu ikirinde kingi muno kiumba gucoka Tharaka tuteya tukira bara begwirani wake itukuromba atongoria babangi bonthe bara twigitwe bene inyande ne Tharaka ibaige mu ngerekano ya Matanga begwe bena nkoro ya gutethia bura Matanka tethagia na ndikite ana betu na ndikite aruajia na ndikite inya acore amo nogu agari baiba kuromba thirikari gutigeria bakurutho twire kaindo kumenya kiongo kiria kiombire kwithoro gikiria mwana wa nonto bo kwithoro na rare gwirigiro boda na kiria karibaba itukuromba thirikari thingatire gikugi ga Matanka nonto ote muntomba kumama chanionga eta kumama thaino ngakua na ntimwaje kutukuromba thirikari thingatire gikugi Matanka bwega na tumenye uma imbikiarire Matanka Matanka tutegwa kwajwa wake Matanka tutegwa nonto waburiko turegwa ikumama na gukira emuku kwa utukuromba thirikari in fact nonto ikirigichano kende ne Tharaka itukuromba thirikari ne thingatire mantoma neto nenkera frindi bakie mbega nonto mwana oyu wetu kana mutongoria oyu wetu wa Tharaka na tigite ngapwe nene muno na otie mtu atena kiuria na gikuo kia Matanka kwa ukari wogu ndegoro ni murungu na twenda gakajukiora kenda na moya ntwega ngiri botara Meru TV kuma gitigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi arieto indagara waiguna tukiuma nteto cia ntere cia Tharaka Nithi ni ati nawe munini wa gavana ya kaunti ya Meru Mutumantu Ithingia netite na mbere gutambia thiri na ngwataniro gatigati ka atongeria akiaria Mutuma augite akariba Meru kaunti no mwanka bagunike kumania na utongeria bwa mama Mutuma na amenerete atongeria baria bakwenda kwithere mana intobia mwingi akiuga unto bobo botete kerua ithanyene riu mubunge wa Gembe Central Dani Kiri Karitho augite kaunti ya Meru igeta na mbere kureta ngwataniro ni ubakomba kuretera Ameru Ngugi akirikithia gikaro na munini wa rais gushwira Kimeru kioria kia gutura. His Excellency the President pamoja na deputy wake kupitia seneti yetu wakaangalia all the allegations that were put against the Governor of Meru County na yote ikatupiliwa mbali. Kama Deputy Governor wa Meru nasema asante kwa kunirudishia gavana wangu. Na Deputy President, hata maongeo ambayo yanaendelea kuleta amani Meru, kuuzisha viongozi, leadership ya Meru County Assembly, kuuzisha all the 9 MPs wa Meru, kuuzisha women rep na senator na all the players wa siasa za Meru, tunashukuru na tunaomba amani indumu Meru. And a meeting yesterday, and a very serious one, with the Deputy President and the leadership of this country is aware of what's going on. And the issue of Meru County is an issue which is very crucial to us, and we are handling it with the most care kuhakikisha tuna amani Meru na tunaenda vizuri Meru. Gachagua yesterday we had a meeting with the deputy governor to see the progress in Meru, because we want Meru to be comfortable in one or the other. We have been called as leaders, tumekaa tumekubaliana waheshimiwa waitwe MCAs, tumekaa, and in near future we shall also sit down with the leadership of the county to see whether the Meru County can be comfortable. Maamari wa birabu ithingi thai
area na babwe na nebwe ene nyumo ethinji ndewa ethinji Meru ni ya Meru ne tere wane antubakai baraba kwenda kumeyukia bayingila nyumba bare abongwa ngakurikania nteto cietu no withirwo gicithingatira kiri mitandao yetu rutero rwa Facebook Meru TV Kenya, YouTube ni Meru Digital na kiri website ni merudigital.co.ke. mbitikiria no goke kanini inde nkomba kuthora ngicokera na nteto ingi inyingi. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Na ntobo Meru TV turiaje ni ntobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwithiro ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekirwa dhombe kiria dhomi na binge kathomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari ja kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwagojo muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairida tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kauntene Meru na Kenya Kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage na mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichongo, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kinya kire ukinyanilu bwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kire gutigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbachi ya kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukani abwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.